Mwamukeri magongo na mandwairo. Andwa guku kiria ri andwa Nairobi etaru agatiyo ri na Wambugu wake mama cio ni acio ne maitho ni mbaka mamuonagira 24 na no amenya nake ciro aramonera ithathatu no akuremite gwire utiri kundu kwi maheni ta Nairobi ino kata ndirakwira kaza murigo wa maheni ngai angiucokaniriria ti wa Nairobi muthenya omwe wa muthenya omwe murigo wa Nairobi ngai amwire manene mo maheni ma Nairobi na nyumu tangigitikia ma muthenya omwe a single day mare mako andu mahenanitie Nairobi is not a si mambo ya kukuja hapa ati mchezo ona andu aingi taru ungithikiriria andu aingi ona makiaria ona airetu aingi makiaria meriraga Nairobi take ni tondu wewe umire kwanyu sawa yes ugiuka ugiciria owe guikara oria gicagi kuraikaragwo ni ugukora andu ehokeku Nairobi guku niguo mundu acemanagia nginya na thungu yes white men guku urona ino ni Nairobi kwanyu gicagi taru we kuria kiria ri taru muthwa-ini tetu nyiriri muthungu agikorwo agikate na ku na bia ni matuikiria Kristia agikoyo andu airu muthungu agikate na ku na bala irako ni andu airu Nairobi ni kuigwa mwiritu akiwa atiriri atia na be muthungu anyway that Michael Zuckerberg it might be flying out very soon Michael Zuckerberg yo wakiri yari wa Facebook ri na we waimba kuria muthwa-ini tetu ri mwaruta nako guku Nairobi okaigwa atio ni be yaku oko ni kwa Nairobi ugicoka guthirukania na mundu ucio githirukania nake ri ukaigwa andikitwo kuria kiria andikitwo industrial area muthungu ucio kundu alipeaga mamacini maria makoko kundu athondekaga nyamu ino yetagwo microscope na macini cia printing no aragura nwe mwene Facebook otha atondu na atake ui takiri aratake ui muratono mo ui ona ruwe bandu cia gikonde giture ni maheo gitio muno kira jeans na gacati acoke akuje moko guo magacatire akuje kanengire tu cati tu twakire ari tukuhiri no moko makuhiri makihagwo respect muno riu ni urona muiretu waku kuria muthwa-ini tetu anyitite muthungu tocio moko magitembea magika shopping kuria matiarem na muthungu cia ramwe no mwene Facebook gwire Nairobi ndagwira maheni maria mago guku wita biurie angikorwo nginya China guo mwenyewe kata we guku na niguo uratembea na hikeitu guku China wa South wita wa South B na South C magituraga ku yona kore riu nginya makawe tukimakoraga riu makeingirire kumita yothe ona kwa bypass China akiretie Esther Wanjiku hau aramwira ni worehaga cuma cia reri cio cienyewe cuma yo yenyewe ndirahuthika guthondeka no guka ni omekiganda kuria akamura muona murimu uyu wathira covid ikirikia guthira uguo kumbuka ni imwe kwa imwe nginya Wuhan ogicoka kumenya uria gwathie ri ureta andu kumera atiriri ona he mucaina turaturana nake witagwa Ngaui John King ni akuirite yu aungimona ndungimumenya macaina mothe magetwo ukorio caina waku ni uriku ukaiga no mumenye tondu ari na gikonyo no othe ni malaine ukaiga no we no umenye caina waku tondu caina waku ari na gikonyo othe magerwo mweza tiguru othe mena ikonyo waitia mongo kauga mwana wangu ni ukorera Nairobi ukaiga atiriri kireke ndi marore na mukinyire ni njure China wakwa kagatia akinyaga magerwo mathi uguo magakinya othe ne marakinya taria matha kamundu kana Charlie Chaplin
Ndio niguo menyaga atiri Nairobi niguo tendo ruria werirwo wija guku gutiendaga itheru na guku gutonyaga irigo rire wari handa rigatuika ihindu na guku kuingiraga ngui ino rume igicomoka ndikona mutingo wa kuingiria gatagate ka maguru ndikoragwo naguo. This is Nairobi bwana. Usijaza nayo. Yes. Guku niguo aragia na mundu by the way na mwacemania mwigatagate-inde kandu. Ukiuma hau uyu gicomoka hau umusivite lawyer Daniel. Yes. Wakiri Daniel Nairobi. Eni Nairobi mwacemania Hawaii handu. Eni ukamusave wakiri Daniel. Yes. Rosino kamuri agakuria no. Ego aramugurire njohi. Kuria nozio. Jitagwo Mansai Moi. Turali nawe Hawaii haria turagi horo agacira karia ka mugunda. Ati gacira kariko? Gacira ka ithe ndiakoreta my mother hau hena baba munini hau mugiite muno na mugunda na urakinjira tucira tu nituo udira kana tuo. Ati waiga ati we u. Jitagwo Mansai Moi go kura gwa Kameme. Ati waiga turariko nawe. Turakire nawe turagicemania nawe haria Thika Road. Ni itakire ndatuika wakiri kundu. Ni Nairobi. Igora morire cho ya ngirida bato. Ati no wakiri ati ndaga gucirira gacira keho. Na araria nginya njago ni ciake wakiri. Yes, yothe. Kengwire. Ina Nairobi aitakange mchezo bwana. Ndakwira maheni tu maheni. Momenyewe. Ngai angimacokereria ni ma muthenya umwe kata. Maheni ma muthenya umwe. Ungiona tari kirima kia Mount Kenya kigandirwo na Keregoni, kigandirwo na kia Ngongu. Kilimanjaro cigandirirwo. Tamazi maheni matheri. Maria mahitukaga. Mahia maitu ndugatindirire. Usishindanirie nayo sana kwa sababu sisi ni watu ni wenye dhambi. Ni wanyonge. Sisi ni wanyonge. Ni ugakorwo munyonge by the way. Nduhotaga kwigiriria mehia. Yes. Ni unakuthini mundu waku ana thini atagikogwo strong. Aza. Ni when very weak. Ngoro-ini yaku ni uraigwa tu ndurenda. Ndurenda kuhia. No mundu waku ana thini. Ndi mundu ana thini eketa niwe urwagirira mundu. Mundu ana thini. Uri okwaragiria. Riu agakwariria agakuhe uhoro. Agakwira uguo urenda gwika ti wega. There are consequences. Yes. Ucio riu niwe mambo yote. No riu thina ure tukoretwo naguo munene ni ati mundu ucio ana thini ni athiaga uritwo ni hinya muno. Ndika ni njohi. Ona kungi ni ahurukire. Na kungi ni guitwa itirwo nigetha ngire. Atige shouting. Agakirwo nyamura ikara naguo kanwa-ini ya serotype. Yago tige mjene. Konyogwo biwa agakua. Ukaigwa mundu ucio ndikoigwa mundu akirwa atiriri. Kai ucio tamaka ndari thamiri. Hau ndiho heragwo thamiri iri. Nika mundu ucio wana thiini. Niwe turari uhoro wake. Na ndikuria mwitu by the mamuhurire kibui. Tondu wa shouting. Utindage gukania ukienda gwika uru. Yes. Ni wa gukania. Yes. Ukiigwa we ndurenda uhoro wake. And let me tell you. Mehia mesama. Gute kumakania ni mariku. Yes. Mesama by the way mehia. Tarukata let me take for example taru gutweka ati no atweka muthagi. Anyita. Mugathi mukanyita matatu. Izikire aita ko kajaking. Thitiweyo. Yes. Mukanyita matatu. Mwanyita matatu ri. Mukera andu mamuonererie bia. Ile cie mpesa inde. Na mugatiga ni makomba. Indu by the way thito gaikara thi uguo by the way warora bia icio. Na uria kaundu kau goka wega. Na uria kwanja megusikiri maga ukaigua wega muno. Yes. Ugakena muno nginya ukoria ngengi wega turacoka barari turathi wirari wira ucio ngiwiku wira ucio ngiya no akamwiki kamundu akaka na thini akira mundu ucio wa thini ri to rigi ni ukuhuthirite kindu ri kia drop down ri gakambiriria shouting mutine ka wega no by the way umenya thiko ciaku ni ndare no ri nyitu kino kahuro rithathi ya mutwe ni kamundu kana ndakwira gwo thiko cia muici ni 40 ciaku 40 ni gukinya itakinyita hari gakinyo kahuro rithathi ugakoria thiri no nywe njohi ukire tondu mwina mbia ri ugetia energy oya kudia gakario negakira athikiaria ringi
Ugathi na mbere na micoro yaku. Athiri na agi by the way. Agi ni guikia ciara matu. Endi. Gakienda kwaria ndwe wagithie kaha west wa henia mukaguo wina kamucemanio wathie kuona muthuri murataguo witagwo Mose. Haria kaha west. No we ni uramenya urenda kwambata handu gorofa ya mugwanja. Amuru kau kana thini gakwe ati no uthie utonye ku nyumba wegwe. We ugakera tumia kanua kau. Ajokete kwaria muno we. Kanua joini. Awe reka wega no ria mutumia aku atiga kwira na kwira uria kwendete. Na ni agwete ugakera we no winyendetwo ni andu igana we. Do shut up. Yes. Agambiri niona mutumia waku muratake no kwa ikara gorofeo na nduwe no amwire we ni uraria muno riri no kaigwa kwira ati ni tondu wathie kihwaini ngari yaku ngirutiro maguru hau ai nikiwe kothukumaga majo ina mano wengirire na magana ke ngwire muthia kona ni uraka disregard muno ri he end up keeping quiet. Yes. By the way na gagakira. Gatizo gakwaria ringi. Uria mothe urenda gwika gatikuonagio gwati uri ungioneka. Gakira gaki. Riu yo gakora ati ni wandu na maiga ati mundu cio ndari ki. Ndari thamiri. You have no conscience. Guti undu utangika. Ni ngero utangigera. Na nduri kundu utangithi na nduri utangihingithia. Yes. Thiro kuona. Riu mundu cio ana thiini ri. Thino le tuko twikite wega mune kana undura tuko twikite munene ri tondu agi gukona urisho agi gukuheo iria kahuna wanyita no ithuwe kaige na kaige we starve him to death. Yes. All you nyoga him and he dies slowly kuma hudu moigu wathi kwaria kugwira ni ureka uru awe kugwikona ndiragwikira muthenya ungi iyo ni ngundo Nikenda gukuria tiriri ni urona gwati uri ho muthuri tajikira totiki ha tondu guthie ga no tambeleke ngunde kamwe kuiguaga arume nizio iria mundu areuria ko itheiri na tondu renda gukiria mundu ucio ri amnyama sisa ukamukiria ugithie hau gicoka kumagia hau kire ukoragwo nakio no kwirira tu athiri ndungi ni kwirira na ari korwo kamu mundu wana thiini ri ni roho gikwariria roho huthagira ngoro arumagirira ngoro kagira ngoro-ini na kesaitani ri ageraga brain. Yes the brain. Brains your brains. Yes no brains ya kunituka excited for nothing. Yes any brain ikiona pesa na tisia kuna ndisia mundu ungi igakena la ngia ndo mui the brain brain tukaga excited for nothing. Yes oyu gatuka excited no ngoro ngoro ni ikaga mathafu na kamundu kana thiini gaikaraga ngoro-ini haria roho akoragwo no mucukani ri atuikanagiria brain ni tawa ya cia thitima atuikaniria egegwire na brain ri brain ni egekwira atiriri kata ati we no umekeno anyita oke gwa gujuja bwimburiu na rika riu ratwarithia iyo ni brain ira mundu uguo no ngoro yathie gugucirithia ri muthuri njikira kange hanini igakora ni uria muguka nigetha brain irakwira uria mugwika nigetha mukinye. Yes no ngoro ni rathi gukwira atiriri ona ni kaba ungiamba gukomia giti ukome ndagika cigana ona exactly nigetha icuke kidogo tondu wi muriu muno exactly ngoro yathie gukuria kiuria kana mundu athie gukuria kiuria ri you intoxicate him. Yes until he can't talk anymore. Then you drive and when you get to Montezuma and you are coming from Keno you come all the way. Yes and you are at Dereview. Yes and because you are intoxicated. Yes your eyes thinks that they are open. Yes because they are but they are not but they are asleep. You come and hit the stone that has been built in the middle of the road. No, you hit a lorry. You enter
You enter it from behind. Yes. And there. And the driver of the lorry wonders. Yes. What is that has hit him? Because it's a big lorry. Yes. And he stops. Yes, and comes to check. Yes. And he finds you dying. Yes. And before he can make some few calls. Yes. You surrender. to the devil. You surrender to the devil. You borrowed your brain. And we shall come and say that you are the man of people. Yes. And some of your friends will come and tell us. Yes. They had even warned you. Yes. Of going home. Yes, because they have never seen you drunk like that. You were drunk like Satan. They will say that we've never seen him like that. And maybe there was something that was disturbing him. Yes, he had a problem at home. He refused. Yes.